Svako druženje sa muzičarom Jacquom Houdekom je prezanimljivo, prezabavno i preinspirativno. Intervjuisala sam ga mnogo puta, zadnji put čini mi se ljetos u Zagrebu na Jarunu, ovoga puta jedan zimski intervju, ali vodim vas u prostorije glazbene produkcije u Zagrebu, Akademije zapravo glazbene produkcije u Zagrebu, gdje Jacques inače ima svoje seminare i gdje svoja znanja i vještine prenosi na mlađe generacije. Ja sam ga našla u toj radnoj atmosferi, ali to nije sve. Jacques ima prekrasnu novu ljubavnu pjesmu Kad nekoga voliš, tad ničega nije te strah. Prekrasan video spot i prekrasna nova pjesma Jacquea Houdeka. Idemo u Zagreb. Jacques ponovo sa nama. Prošli put smo se kuhali na plus 40, ja mislim, je li tako, na Jarunu u Zagrebu? Je, a sad se grijemo na ugodnih 24. Dok je vani debeli minus. Ali, Jacques ima nešto super novo, to ste već vjerovatno upratili, jednu prekrasnu baladu, taj tekst je fantazija živa i toliko se ježiš i toliko se pronađeš. Evo kad se budeš udavala, ja ću ti pjevat na svadbi. Stvarno? Evo, dogovorili smo se pred svjedocima. Još samo da nađem tog princa dogovoreno? I da dogovorim svadbu i Može. to je to. Ali dobro, ova 2017. mi nešto svakako miriše na ljubav, kao i sve tvoje pjesme. Da, pa meni miriše na rad. Jel? Na ono, krvavi rad, ali dobro, ja sam vrijedan dečko, ja se rada ne bojim, volim ono što radim, tako da neće mi biti teško, ali treba sačuvati zdravlje, psihu, glas i sve, znaš, tako da, ali dobro si to skužila, 2017. meni je počelo apsolutno Meni, je tako osjećam nekako nevjerovatno dobro i tako, jer smo se mi to utripovali. Ali ako tako mislite, tako će se i desiti, jel tako? Da. Positive thinking. Da. Međutim, kako ti reče, rad jednako ljubav zapravo. Mi smo te nekako zatekli u nekoj radnoj atmosferi, u fenomenalnim prostorijama Akademije glazbene produkcije, jel tako? Tako je, MPA, Akademija glazbene produkcije. Moj, pa neću reći drugi, ali treći dom, jer imam ja mnogo domova. Gdje god je glazba, tu mi je dom. A ovo je jedna kuća koja postoji već nekoliko godina. Ja sam se priključio prije gotovo 4, na poziv Andreja Lončarića koji je direktor, ravnatelj, vi kažete direktor, jel, ove škole. Prije mene su tu već počeli sa svojim predavanjima neki jako interesantni moji kolege kao što su Nikša Bratoš na aranžiranju, Predrag Martinjak, Pegi na songwritingu, Ante Pecutić na songwritingu. Sve sjajna ekipa ljudi. Filip Dizdar na videoprodukciji. Znači jako puno ljudi, profesionalaca iz posla koji jako dobro rade svoj posao i stvarno su onako jaki brend i velika imena. Tako da kad sam dobio poziv da ovdje radim jedan pjevački seminar, to mi je bilo onako baš ono što ti je trebalo, nekako tu si ti na svom terenu i... Čekao sam to, ja sam uvijek razmišljao, imao sam jako puno upita tokom godina da radim s ljudima, da im, neki put sam nekim kolegama nešto i pomogao, 2-3 sata smo se možda našli, neke dileme koje su možda oni imali, a mislili su da ih ja mogu riješiti, ja sam naravno se potrudio da to riješim, ali nikad nisam imao dovoljno vremena da bih se posvetio tome, naravno imaš karijeru, imaš posao, imaš neke projekte koji te, naravno obitelj, koji temelju, ne stigneš se time baviti, ali sam zamišljao kako ću jednog dana onako u poodmakloj dobi kad budem stari čiča, malo ja to kao nešto podučavati ljude. Međutim, to se dogodilo, evo, ja još uvijek mlad, a podučavam ljude uz sav ovaj raspored silni koji imam, ali mi je to baš onako veliko veselje i baš sam zahvalan zapravo MPA na prilici da radiš s mladima, prenosiš im znanje, nekako, to je neka super energija. Pa ja sam osmislio jedan seminar koji se zapravo zove seminar suvremenog pjevanja, ono što ja otprilike jesam i neka saznanja koja sam ja prikupljao tijekom svog, pa moram ti sad reći kad zbrojim 12-godišnjeg glazbenog obrazovanja, pa onda i sad već 16-godišnje glazbene nekakve karijere i bavljenja glazbom i iskustva. Uglavnom jako puno tih iskustava i behind the scenes i na sceni koje mladi ljudi
jako žele čuti. Ja da sam imao priliku na primjer 20 godina da čuti tebi od tako nekog, neko onako, kaže, wow, šta ti je. ovako stvari stvarno funkcionišu. Da, tada toga nije bilo, pa sam ja odlučio to malo evo sad promijeniti i vidim da ima sve više kolega. Ovdje nam je jako draga gošća Aleksandra Kovač, moja kolegica draga iz Beograda, koja je imala već 2-3 puta ovdje gostujuće seminare svoje, tako da evo, baš smo jedna dobra, vesela družina. Super ekipa, sjajno je. Nijedna druga ne može mi prići, na sebe si me navikla. I molim Boga da mi šalje tvoje snage. Ti umiješ boriti se kao lavica. Prije tebe sve su bile i dobre i drage. Moje princeze, a samo ti si kraljica. Moje princeze, a samo ti si kraljica. Međutim, da se sad vratimo na tvoj singl koji je nedavno objavljen. Kad nekoga voliš. Da, kad nekoga voliš. Kuš ničega nije te strah. Jel da je to tako? Da. Kad si zadnji put bila zaljubljena? Pa ja sam uvijek zaljubljena. Dobro. A znaš šta je osjećaj kad nekoga voliš? Znam. Da fakat onak imaš feeling da ti ništa... ja ovoliki, pogledaj me, ja imam osjećaj da bi mogu preskočiti, ne znam, ništa ti nije teško, sve možeš. Sve možeš. Neku poletnu energiju. To je fantastično. Onda malo fljusneš u životu, ali dobro. Dobro, pa ideš ponovo dalje. Padneš pa ustaneš, pa tako je. Međutim, spot je također čaroban. Kako se zapravo desilo to i da li je to vezano za tvoje generalno životno-poslovne situacije da te ljudi stvarno zovu da podijele s tobom te neke svoje čarobne, divne, romantične trenutke? Pa znaš što, ja volim vjerovati da sam dosta kreativan, ali moram priznati da za ovu ideju nisam odgovoran ja, nego Deja Olup, jedna divna, draga gospodična koja je nazvala i rekla, ona se bavi vjenčanjima profesionalno i ima jedan svoj prekrasan veliki studio u Wedding City. I kad se, na primjer, budeš udavala, ako ćeš trebati pomoć, onda samo zovi. Tamo dobiješ sve, od auta preko vjenčanice do, ne znam, ti nešto prizivaš, bookinga, vidim sve. A gle, mislim, ja tako nešto je u zraku. Uglavnom, čovjek bi rekao da ja nakon 12 godina što pjevam od pjesme Živim za to, u stvari, pjevam na svadbama, gostujem na svadbama, vrlo često sam doživio taj jedan moment gdje sam ja bio kao to neko, naravno veliko, jel, kako drugo, iznenađenje. I te emocije i te suze radosnice, mislim, bilo bi logično da meni pade na pamet da snimimo spot na nečoj svadbi. Međutim, nije, nego je palo na pamet Deji Olup koja je rekla, znaš, željela bi napraviti jedan spot po uzoru na Maroon 5, Sugar, znači gdje bi mi počastili, da, upravo to, znači nekim mladencima upast na primjer 3-4 mladenaca, upast na 3-4 svadbe, razveseliti ih, jel bi ti bio za? Ja velim, pa ja bi, ali imaš neku pjesmu kao u tom džiru da ju planiraš možda u narednim godinama, a ja velim, ja snimio jučer pjesmu. Znači sudbinski se baš neke stvari poklope, da. I baš sam noć prije bio u studiju kod mog prijatelja Ivana Škunce koji je napisao pjesmu za mene i producirao i govorim kako mi se stalno čini da je ta pjesma bi mogla biti jako radiofonična i nekako prijemčljiva i slušana jer je vrlo, nekako sam je doživio kao nekakvog, ajmo reći, Ed Sheerana na hrvatski način, opet, iako sam ja dosta nekako raznovrstan u tim svojim glazbenim stilovima i čak i interpretaciji. Učinilo mi se da je ta pjesma ekstra nekako topla i da je vrlo light, da ima jedan radiofonični, da će imati lagani put, ajmo reći. Da. I opet za široke narodne mase, nekako čini se da će svako na nju ono kao ja. Nismo nešto puno filozofirali, baš smo onako napravili jednu toplu, lijepu baladu koja nije baš ni prespora i dosadna, nego ima neki puls i tako, evo. I u tome svemu se dogodila ta ponuda za spot, mi smo naravno to i ostvarili, upali ljudima na svadbe, ljudi zaista nisu znali. To je mrak. Znali su recimo kumovi ili roditelji ili sestra. Ali su šutili su svi do zadnjeg momenta i onda smo upali i stvarno, hvala Bogu, evo sve je uspjelo. Nije se nigdje dogodilo, na primjer, znaš ono tipa
ne, zašto njega? Ili Zašto ovako niste nešto. nekog drugog, da. Da, tako da Ma ne. evo, zahvalan, super. I vidim da spot prekrasno prolazi, ljudima se sviđa. Ljudi očito vole taj jedan, mislim što je normalno u stvari, taj jedan reality moment, odnosno tu neku stvarnu priču. Sve više vidim i to mi je posebno drago da ljudi ne vole fake. Evo ga. Da, Yes. to je to. Konačno. Ništa fake, mora da bude nekako iskreno Tako i je. emotivno Da. i to će onda odmah nekako naći svoj Je. put. Da. A mogu misliti koliko generalno ljudi tvoje pjesme pogotovo biraju upravo, da li kad neko nekog treba da zaprosi, da li, ne znam, neki svakakve taj anegdote sam super čuo. romantični trenutak ili eto ako je u pitanju svadba. Pa ja moram priznati da se stvarno trudim maksimalno komunicirati sa svojim prijateljima. Ja ih zovem prijatelji, tako mi je to teško reći, fanovi pa ili Pratioci, šta ja znam, pa pratici. obožavaoci, Ljudi da. koji vole, koji osjećaju ono što ja radim. Jer ja fakat radim mjuzu za sebe, a onda i uvijek kažem da ako se neko u tome prepozna ili ako prepozna tu neku moju iskrenu emociju koju ja radi sebe ulažem i taj neki maksimum koji ja dajem radi sebe, onda To je se tu dodatna dogodi ta vrijednost neka, nekako, da. tako je, čarolija. I ja u stvari nastojim stvarno maksimalno komunicirati, odgovaram evo konkretno Facebook koji mi je nekako najdraži, najbliži srcu. Inbox stvarno, dobivam u inbox tolike neke lijepe poruke, neke lijepe anegdote, neke priče, na koji način ih veže, koja pjesma. Ljudi mi povjeravaju neke stvari koje onak ne možeš vjerovat da baš sa tih vjenčanja i isto tako imam neke od najljepših uspomena pa se javljaju kasnije sa nekom fotkom pa na primjer jedan par iz Novog Sada si je ugravirao u vjenčano prstenje srećom imam tebe i tako neke stvari ono, ma predivno. Kad si spomenuo društvene mreže, imamo osobu na internetu koju oboje jako Ajme, da. volimo i pratimo i Da. kompletan region je obožava i prati. U pitanju je Dinja, fantastična zapravo glumica Sandra koja ima taj svoj nekako alter ego i Sandra super što je to Selađev napravila. Dinja je Da. ona je moja terapija, ona to ni ne zna, I ona je moja vjerojatno isto. mnogima terapija, ja ju pozdravljam, ne znam da li ona zna ko sam ja, nije ni bitno, ali nek zna da ju jedan debeli žak iz Hrvatske, evo, jako voli i da ne samo meni nego i jednom uskom, ali vrlo odabranom krugu ljudi, društvu, da. krugu ljudi, uljepšava živote, mi stalno šeramo njena videa i tako Smijemo se na dnevnoj bazi da. i učimo. I učimo. Jer Što ona je provuče zapravo... neke super odlične društvene teme, ako niste zapratili. Ona je sjajna, zapratite. cijeli naš Balkan brdoviti, sjajno ga je u svakom aspektu, u svakom odnosu između ljudi opisala i toliko je, ja to kažem, društvena ironičarka sa jednim twistom humorističnim, tako da te svakat razvali, da ne možeš biti u depresiji sve da hoćeš taj dan, samo pogledaš neki klipić od Dinje, svaka čast. To je preporuka od Žaka i mene, eto, dnevna doza Dinje obavezno. Da. Volim te puno. Ajde, hvala tebi, super si. I pozdrav Dinji i svima, naravno. I svima.